Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I could. Pada kamu dengan mas kawinnya 100 miliar emas beserta uang 100 juta bayar tunai. Saya terima nikahnya Maya Carmela, anak bapak, untuk saya dengan mas kawin 100 bayi emas beserta uang 100 juta rupiah dibayar tunai. Ya. Allah. I couldn't speak in that very moment. I found the one and my life had found its missing piece.